Hello friends, welcome to my YouTube Inti Psycho Vlogs. Good morning. Pini bangke nilitum dak nang lelo la si rong nang lelo dak iktum hem nang lelo la si non bangke nitum pelupo khan ke nami mate puho lang roy nat lang roy nat sidam ji la si non ka thik lo hala ni bro ta thik lo yo non bangke nitum kedam pom lalu si biaya menit Palang wit kan aku. si non bangke kan ke nami 2 kilometer an bak doi nitum dami la si nang tum nang lag ta dei kuwi chubom yo neta thang thế bộ ho la ga la ka chottu la ga sre le pe la ga tam la ya ke dam la tam bom la rong ajo dei la ga rong ajo na ba ik ya noนี่ตะเกวังเวยูดิงเป็กลูกนี่การเก็บบักดโปนะเทดอมนอนบังแกคนนานมากคิดดูนี่อยู่ทานแกนนี่นะสินะตรงนั่งล่างบอมไทยอยู่ดอมมันสำหรับผมให้ลูกเป็กลังได้ให้ลูกเป็กลังน้ำกระดามลูกเลยอยู่ Bawa home ni. ayo peng atau itu non cetong loh Taksi tu lah. aku nondam ruko untuk Okey. Bah ini boleh dijual apa? laga piskun yang tu ya Men. men Men rong hang. men rong hang LP school loh lapu ke market kompleks loh deh non akimi market kompleks langbung ding pi Aiko. So kali ke tangin tang rapi ko. upai we wana likhe no tawang upai we dale ya aku lo ka oh So untuk bang. di manang lelo kumali adi towar re kalang lanang kuma teklong lo gede lawang so towar ekdom pura off road ma dia towada kam ket he towada toh nang letung aku nang lang pon tu nang kuna antong gedam ko antong helu lang ne mendu ke hola lo yo mendu ke klip finally di manang lelo yo adi mate yo Oke lang roy. Oh, lang roy. Ikut lang roy dulu dah. Emang tadi? Kalau ada bom marong teh, bom marong. Si mana? Bom marong. Off road kembali ali katrawik. Nanti teklong mati dia. Off road. hai cái tháp ấy lo nó mày cái đam mình cho lại em cái hàng này làm ép pen hàng này là này hàng này làm ép pen non bằng cái kilo po hàng cái chu mà nên đi bằng chuเลยlàm áp lăng chu non là family ben chola
kami klaim cepat dum lah ya kasi paklang ko deh. Sumpak lang alu kumadidi lasi pinya vlogs pangke lapan galo next vlogs pang nang itum nang lang bom no subscribe lang pada subscribe no la bell icon no bell ignon tapi nang selfie pon ha kapag kadin suka lapan galo pinya vlogs kete